Rena ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša thwi go tšwa Studio 10 Auckland Park re thoma pele ka dihlogo tša tšona. As South Africa, we continue to emphasize the importance of finding a peaceful solution to the crisis. Mopresidente Cyril Ramaphosa o netefaleditše Kgoši Philip wa Belgium gore Afrika Borwa e tla tšwela pele go leka go fediša ntwa magareng ga Russia le Ukraine. Ha o motho ya lemetseng mopremiere o na etsa mosebetsi wa hae a se monana gobaneng ho nontse o sejetswa. Dinyakišišo tša seo se hlotšego mollo wo o latswitšego legae la semmušo la tonakgolo ya Free State di gare di tšwela pele. Bagešo thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo tshwarelo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o netefaleditše Kgoši Philip wa Belgium gore Afrika Borwa e tla tšwela pele go šomiša ditsela tša yona go fediša dintwa magareng ga Russia le Ukraine. Mopresidente o amogetše semmušo Kgoši Philip wa Belgium le Kgošigadi Matilda ketelong ya semmušo ka Pretoria. Ye ke ketelo ya mathomo ya bogoši bja Belgium mo Afrika Borwa. Maikemišetšo a ketelo ye ke go matlafatša dikamano tša dinaga tše pedi mererong ya peeletšo le tša boeti. Pialo ka ge go sena taetšo ya gore ntwa ya Ukraine le Russia e gausi le go fela, mopresidente Cyril Ramaphosa o re ntwa magareng ga naga tšeo ka bobedi e amile gampe seemo sa lephelo lefaseng ka kakaretšo. O boditše kgoši ya setšhaba sa Belgium Kgoši Philip gore ke nako ye mpe ya go hlakiša ntlhakemo ya Afrika Borwa le go dira boipiletšo bja gore go be le ditherišano tša go hlola khutšo le go fediša dintwa tšeo. The ongoing conflict between Russia and Ukraine is of great concern to all of us. As South Africa, we continue to emphasize the importance of finding a peaceful solution to the crisis. Belgium e re ikemišeditše go hwetša tharollo ya ka pejana go dikgohlano tša naga ya Russia le Ukraine. We are fully committed to help Ukraine defend itself. We see this as essential to defend European security, but also the UN Charter's principle. But we understand South Africa's choice to remain aligned in the conflict, which is a distant one for your citizens. But we have always looked up at South Africa as a key partner for peace and the defense of human rights. DRC le yona e gare ga ditabatabana di gana go fela ka kontinenteng mola Belgium e re thekga matsapa a gore e hwetše khutšo ka bodikela bja Congo. Ntlo ya bogoši ka Belgium e gateletše gore naga ya Brussels e thekga segwera sa yona le Afrika Borwa. By this visit, we want to emphasize the collaboration and to bring it to a higher level, to foster more collaboration in all kinds of sectors. And as you said in our private meeting, that you are impressed by the delegation we brought. Belgium ke engwe ya dinaga tša boditšhabatšhaba tše lesome tšeo badudi ba tšona ba etelago Afrika Borwa. Go letetše gore Kgoši Philip o tla etela gape ka Johannesburg le Cape Town go swara ditherišano le dirutegi, dikgwebo le mekgatlo ya leago. Mr. President, I want to Motlatša Presidente Paul Mashatile o ganne ditatofatšo tše di boletšwego ke makgotlakganetšo a mangwe gore mokgatlo wo o bušago o šomiša bontši bja leano la maloko a mantši go phaela thoko ditatofatšo tša polasa ya Phalaphala. Se se latela go palelwa tšišinyo ya DA ya go hlama komiti ya go nyakišiša bosenyi ka polaseng ya Presidente Ramaphosa. Mashatile o be a araba dipotšišo parlamenteng lekga la mathomo. What do you think will be the impact of the ruling party using its majority to circumvent parliamentary accountability? Do you support the fact that a mere majority can undermine findings of a credible independent panel led by a former Chief Justice? Every attempt to have Parliament conduct its constitutional obligation has been blocked by your party, rendering Parliament toothless because of the ANC's majority and commitment to shielding the president. There is no shielding. I think sometimes
there's a zeal to find the president guilty without going through due processes. It's not correct. We are a democracy. We have institutions that we have set up independent. Nobody's interfering with them. Let's not be impatient. Is the government considering to compensate families who are affected by death as a result of load shedding? We just need to be careful not to open a can of worms. There are many people affected, and in fact, government may not afford to be able to compensate everybody who's affected one way or the other by load shedding. Moetapele wa EFF Julius Malema o re EFF e tla phirelela go bolela le bahlankedi phetiši ba palamente ka go romelwa ga masole ka nako ya ditšhupetšo tša yona tša motlalanaga le gore ba tla dula mebileng ya naga go fihla neng. Malema o boletše se kopanong ya babegaditaba yeo e bego e swerwe dikantorong kgolo tša mokgatlo. Batho ba bangwe ba sotse mmušo ka go gaša mašole le maphodisa a mantši mebileng ka nako ya mogwanto wa motlalanaga wa EFF ka mošupologo. Mola ka lehlakong le lengwe o šitwa ko go ba romela go lwantša bosenyi. You will know that we are in parliament and we will be questioning the rationality and the deployment of soldiers and the amount of monies that are going to be spent on the soldiers that are on the streets now. The national shutdown, from its beginning, it was declared to be 1 day. And as to a month deployment, I don't understand what informs that. O tlaleletse ka gore ditšhupetšo tša bona di senetše gore mmušo o na le bokgoni jwa go aba mohlagase ka gobane matšatši pele ga ditšhupetšo ga go aba le kgaotšo ya mohlagase gomme mmušo o šomišitše seo go thithibanya batho gore ba se tsenela mogwanto. They were so disparate to keep the lights on to a point that they had potential to collapse the grid. Whatever it takes, let's do it. It doesn't matter, the lights can be off. So it was used as a method to demobilize, which now comes to the point that it is possible to keep the lights on. Someone doesn't want, and the EFF has proved that. 3 days before, look at the results of the EFF. Malema o re ditšhupetšo tša bona tša motlalanaga di atlegile kudu ka ge a re di kgeregetšwe ke batho ba dikete tše 150. Ka go le lengwe EFF e re e ya go matlafatša matsapa a yona a go netefatša gore moporesidente Cyril Ramaphosa o feleletše a theošitše setulong. Go sa le bjalo sephetho sa kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya melato ya bosenyi sa go ntšha taelo ya go swara mopresidente wa Russia Vladimir Putin se beile Afrika Borwa maemong a boima bjalo ka moamogedi yo a latelago wa kopano ya dinaga tša maloko a BRICS. Go letetšwe gore kabinete e tla ahlahla pego yeo e rulagantšwego ke baemedi ba molao ba kgoro ya dikamano tša dinaga tša boditšhabatšhaba ka bothata bjo. Malema o re mopresidente Putin o swanetše go dumelelwa go tla kopanong ya BRICS mo Afrika Borwa lenyaga. We don't want ICC's hypocrisy to apply here in our country. President Putin is welcomed. We know our friends. We know the people who liberated us. We know the people who supported us. In Kuto-Konaval, the weapons that were used in Kuto-Konaval that led to the liberation of South Africa were coming from Russia. Russia supplied us with weapons in Kuto-Konaval. Cuba supplied us with soldiers. MK was drunk. Cuba brought the soldiers. Russia brought the armaments. We were supposed to be the ones that are being complemented and supported by these other countries who were found wanting. Re beile hlogo poledišano matlakaleng a rena a dikgokagano gore a e ka ba maikutlo a gago ke a fe mabapi le sephetho sa kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya melato ya bosenyi. Ka go lokolla taelo ya go golega mopresidente wa Russia Vladimir Putin ge a goroga ka Afrika Borwa.
Letlakaleng la Facebook, Tshepo Moabelo o re ke tloga ke kwana le sephetho sa gore Vladimir Putin a go legwa gobane seo se tla fihliša molaetša go basenyi ka moka gore ga go yo a lego ka godimo ga molao. Oupa motlhatlhedi yena a re go bolela nnete ga ke dumele selo sa ICC ka gore Afrika Borwa ena le mathata a yona bawe a ba eme pele. Ge le letlakaleng la Twitter matshwenyego Joe Mabote o re ICC ba tlogele go tsenya Afrika Borwa go golegeng ga Putin go reng ba sa molate gona kua Russia ba letela a itla ka Afrika Borwa. Magauta yena o re ga ke bone e le kgopolo e botse ya gore President Vladimir Putin a go legwe ge a fihla ka mo nageng ya rena ka gore e tla re bolaiša ka Russia. Wa ka gana na go dudu le yona tabeo ya gore Putin a tla swariwe ka nageng ya borona ya Afrika Borwa. Ge wa international court ina le dinyakišišo tse di tseleletseng ka yena gore ba moswara. Ga e swanela go kgetha lefelo gore ba moswara go lefelo lefe. Ga ba mosware le gana kua leng gona Russia ga bo ya go moswara. Ga ke le ICC go tlhelele gore nka tshwanetse a tshwarelwa mo lefatsheng la Afrika Borwa e seng go lefatsheng la gago la Russia kgotsa kwa go lengwe la mafatshe a kwa Europa. Seno se bontsha fa Afrika Borwa e nyaditswe. Ge kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya melato ya bosenyi e nyaka go golega president ya Russia Vladimir Putin a ba mo golege a sa le gana ka kua nageng ya gabo ya Russia gobane ka mo Afrika Borwa ga re nyake go tšhela ke madi ya khofa. Ditaba di tšwela pele le gae la semmušo la tonakgolo ya Free State Mxolisi Tukwana le la tswitšwe ke mollo wo o thomilego le hono mesong ba ditirelo tša tšhoganyetšo tša kalafo ka Mangaung le sehlopha sa batima mollo ebile ba mathomo go fihla ka legaeng la tona go tima mollo e fela ge ba goroga go be go šetše go senyegile ba hweditše lebato la pele le swele le marulelo a be a šetše a phuhlame. Ntlu ya modudi wa mogolo wa Free State e sentšwe ke molelo. Ntlu ye ya bogologolo ga e sana bobono morago ga go latšwa ke molelo. Seo se tlhodile go tshenyo ga se šo sa tsebja. Ha o motho ya lemetseng mopremiere o na etsa mosebetsi wa hae a se monana gobaneng ho nontse o sejetswa mo a ona na o nontse o sebediswa fela bakeng sa dikopano tse premiere ana le tsona kana nngwe le batho ba itseng jwalo ka maloko a lekgotla la Free State Island Executive Council. Empa he premiere o bolokeile ho no sna ona se teng kwa ka nako ya ga ikotsi diragala go tlhaloswa ge go be go se motho ka ntlong go ile ha ba le mollo o qhomang monana bodulong ba semolao ba mo premiere wa rona Mxolisi Tukwana mme mo ao ona o leng hore o senyehile o no na le ditukiso tse leng hore ntse di etsuwa ho ona mme re ka dumela re ka bua fela ra bolella setšhaba hore mo a wona o senyehile haholo marulelo a wetse ka hare maboto a ntlu a sentšwe ke kgabo ya mollo ntho re tlhokometseng gore mo ao o batla o lemetse haholo ntho e le gore hape e re kgothaditse gore o no sena motho ka tlong le basebeletsi ba mmuso ba ne ba le siko re kgonne ho timalla ka beleo ntho re e etsang ona tjena ke ne re bitsang dumping mo teng re shebang fela mello ena e ipatileng fela maemo a batla a tsitsitse haholo hona tjena dinyakišišo go kwetša seo se tlhodile go molelo di a tšwela pele ke Ishmael Modiba wa ditaba tša SABC Bloemfontein. Ge mekgatlo ya pušo ya mohlakanelwa ka tshwane e tšwela pele go sa ngapana ka go thwala ga meyara o moswa badudi bona ba re kabo ya ditirelo e emetsi o tee wa mekgatlo ya badudi o re ditiragalo tša dibekeng tše di sa tšwago go feta ka mmasepaleng di ješa dihlong gape di hloba boroko. Masepala wa Tshwane o le alea o le nosi kwa ntle ga bolaodi mme jaanong baagi ba lopa thuso ka ntle ya fa thebolelo ya ditirelo e phutlhame mo Winterveld bakgweetsi ba batla fa ba ka tsamayang gone go nne ditsela di tlhakatlhakane go le jalo matshelo a ba tsamaya ka dinao a mo kotsing ka ntle ya fa dijanaga di gapeletsega go tsamaela kwa ntle ga tsela fela bangwe ba itirela tswalla diphathoholse tsena o re dikoloi di kgone go feta le go fela
leo tsa mamashwele ke fela pleke e la dikoloi di kgone go feta ke tla thusa ke mang tshwane re tshabetse le yona re sa itse gore re ye kae botlhokatiro le bone bo golotse kwa godimo mme bontsi fano bo bona thuso ya dijo mo lefelong leno kalo sa re thusa thusa thata ya dijo tsa teng di healthy. This is Carlo that's helped us with food. This is the only good thing that came around us. Otherwise, this area is dead with service delivery. So this program assists the community, or at least hope at least one day the government will change, the impact of Winterfeld as a rural area will change. Kwa Atteridgeville gone mokgatlo o emetseng baagi wa ripuso ya mmuso o kopanetsweng o phutlhamisitse ditirelo mo Tshwane. Mabitla rena di tshila di kontere di tshila Tshwane e di tshila capital city di tshila e fetwile Sorokise so ba e wisitse ba e collapsitse di political parties. Mahlangu a re dipuso tse di jaaka tseno ga di a tsepama mme ga dina di kgatlhegelo tsa batlhophi fela go bonagala mathata ano a tlile go tswelela fa e le gore maemo a ka se fetoge. Molemo ne motho wa SABC News Pretoria. Badudi ba DR ka Northern Cape ba re mafelo a mangwe a be a sena metse go tloga ka Disemere ngwagola se se bakwa ke kopanyo ya go kgaotswa ga mohlagase le go tsofala ga mananeo kgoparara. Badudi kudu ba tsofadi ba re tlhokego ya metse e baka mathata a magolo ba bangwe ba gapeletše ga go sepela dikilomitara tše 5 go ga metse. Badudi ba Karoo ba bantši ba šomiša dipetse go ga metse. Susanna Semanga wa mengwaga 75 o bile modudi wa DR bophelo ba gagwe ka moka gore tlhokego ya metse ga se selo sa maabane e fela ga bjale seemo se mpefetse le go feta peleng. Ons weet niks, ons sê maar net die teppe kom nie meer water uit. Ons weet nie hoe o re ga re tsebe gore o tla diragala eng. Metse ga a sa tswa dipomping go boima go phela ntle le metse. Badudi ba phela ka metsa wa ishwa go lefelong leo ka dilori le go thusha ke bao bana go le ditanka. Ke 6 months re sokola ka metse. Jojo mhlomong wa fihla a fihle. Ana a leng teng mona tshwantse re wa sebedise hantle. O ba neng tshwantse le di toilet tsa rona re di naanele. Ba sokula metsi haholo ntate. Bana ba gone o hlapa o hlapela o ya nthong sekolong. Ho bima o seng ba hlapa ka metsi a batang a feile a tswang jojo. Masepala selegae wa Nthanjeni o re tlhotlho ya kabo ya metse e tlholwa ke kgaotso ya kabo ya motlhagase le go senyega ga metheo go parara ya gale. Opia o re o na le leano. We have received an allocation for 12 boreholes as the municipality for 2023, 2024, 2025 financial year where we will be installing boreholes. We are getting our water from underground. Gabe a le badudi ba tshwanetse ke go sepela sebaka se se telele go yo ga metse le ge gantši ba hwetša dipompi di tlhoka le ka lerothi. Tona ya mohlagase ngaka Kgoshientsho Ramokgopa o re seteshe sa go fihla mohlagase sa Lethabo ka Free State ke sa mathomo go tšetšego a dietetše beke ye se šomago gabotse. Seteshe se ke sa bošupa sa tše 30 tšeo tona a rulaganyago go dietela. O re le ge e le mo seteshe seo sa Lethabo se šoma gabotse go a hlokega gore diteshe ka moka tša go fehla mohlagase ka malahla di šome gabotse ge naga e nyaka go fediša bothata bja kgaotšo ya mohlagase. Mo lebakeng le Lethabo e tšweletša mohlagase wa diperesente tše 70 ge go bapetšwa le Kusile le Tutuka tšeo bobedi di tšweletšago mohlagase wa diperesente tše 30 ge di kopane. Go tloga mo tona o etela seteshe sa Ankerleg le Kubek. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pejana ka iri ya 5. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile.
Theko ya dirafia le oli e kaonafetse kudu. Bagesho di felela mo gopolang gore le ka kgatha tema go marangrang a dikgokagano ditabeng tše re tla boa ka tšona go sasa ka iri ya bobedi mo go DTT mola batša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya seswae go SABC 2 le DTT. Le beseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. a ka go la bo gaetse Dithabela re lebele ka kanyo ya boso bošegong bja lehono re lebetse dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše masomeseswai re lebetse yona go ka kwagola Motsekapa di sa le gona diperesente tše 60 re lebetse yona ka kwagola Upington provinceng ya Limpopo ke Maroma ka bakabana e fela ka provinceng ya Mpumalanga dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 re lebetse tše 60 wena go ka kwagola KwaZulu-Natal letšatši la go sasa di sa le gona tše di tla ba go di apešitše ke dikgodi ka diperesente tše 30 go thegola tlase ka KwaZulu-Natal Eastern Cape ke diperesente tše 60 e fela ke tše 60 gona ka kwagola Motsekapa di tla hlola tshenyo dikarolo tša province yeo mo bogare bja naga ya Afrika Borwa gona ka kwagola Freestata le Northwest ke diperesente tše 30 a re lebelela temošo e tlišago ke bakakanyo ya boso ka Afrika Borwa ba re bontšha ka dikgonagalo tša dipula tše maatla re lebetse gona ka kwagola KwaZulu-Natal le photho la maemo montši le tla hlola go tshenyo dikarolo tša province re le dikgonagalo tša dipula tša diperesente tše 60 gona ka kwagola Motsekapa temošo yeo e sa le gona le go sasa mo ba re bontšha ka dikgonagalo tša dipula tša maatla ka dibe tšeo tla hlola go tshenyo dikarolo tša gona ka kwagola Western Cape le dikgonagalo tša lephotho la maemo montši dikgonagalo di sa le gona tša dipula tša maatla ka dibe re lebetse gona ka kwagola KwaZulu-Natal le Eastern Cape go mare lebelela dikgarata tša ditemperature tša rena re lebetse tšatši la go sasa bontšha go tla ba go fodile ka Johannesburg Pretoria le gona ka kwagola Bromwell Spread ke tše 23 Springs ke tše 23 province ya Limpopo go bontšha go tla ba go fodile ka magareng province ka moka Messina go bontšha go tla ba go ruthetše e fela ka Phalaborwa go bontšha go tla ba go fiša le gona ka kwagola Thabazimpi ka province ya Mpumalanga dikarolo tša province go bontšha go tla ba go fodile ka magareng Emelo Middelburg le Mhluzi la Limburg go bontšha go tla ba go fodile e fela go tla fiša ka tše 32 ka Sekhukuza KwaZulu-Natal go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Durban go tla ruthela le gona ka kwagola Richards Bay